Ni itura ria posta Kaptembwa kaunti ya Naikuru kuria kuri na nyumba ya guikarwo ironeka ti nginyaniru ikiro na iri na dariri cia kumumuka. Ituge cia nyumba ino irirathi na mbere na gwako ironeka ti nomu, undu uria wikirite aikari itura riri guoya kuona andu aria makomborete nyumba-ini ino ona itari ndiku mari ugwati-ini. We have quack engineers, quack surveyors, quack planners na quack contractors. Kwa sababu contractor kama huyu sio mtu akona akili, kwa sababu hakuna mtu yote anaweza jenga na chuma kidogo kama hii, kwa sababu hata ukiangalia tayari hizi nguzo zinataka kuanguka. Yeye anaendelea kujenga nyumba yake weekdays, ajaribu kutengeneza kurekebisha nyumba hapo imwe, aendelee ajenge kama upya, umeelewa, ndio yepukane na maisha ya wengine. Kurigana na munini wa shifu wa itura riri Charles Munari, miatuka ironeka nyumba-ini ino irehetwo ni mbura irekuretwo ikiura na guthararia mihango ya waki wa nyumba ino. Kurumirira mateta ma aikari aya, nyumba ino ni ikiritwo ruri rwa guthario na andu aria marikara nyumba ino ni moritio mathame gugikinyiria muthenya wa Jumatatu kiumia giukite. Building ambayo iko nyuma yetu imeweza kuwekwa unsafe na imekuwa indicated ya kwamba wale ambao wanaoishi ndani waweze kuhama. Wajirometa, Inooro TV.